Ebi n'ebindi bigambire ab'oruganda rw'abasenja okurwa mu district ya Kyegegwa yona hamwe na n'abakurwa muri Fort Portal na Kyegegwa babire babuganire omu kyaro kya Kimoka omu town council ya Kyegegwa n'ekigendererwa ekyokumanyana. Ekyokumanyangana kine amagoba maingi otukumara kumanyangana ntihabamu okwikiraniza na kukonyerangana musangire nkigambire kandi n'ekindi n'okurinda obuhangwa. Nkengeso yaitu ya Tooro kino nikituyamba ngo omuntu kwikara nitwegesa abana abato rundi n'abakuru abataine batamanye mu culture ntwongera kukurakuraniza culture yaitu Abatuura. Omukoro gutandikana n'ekitambo kya misa ekyebembirwe Reverend Father Vincent Karatunga okurwa mu Ruganda ndwo rumwe ohigira abantu okugira amakamarungi agararujemo abantu bo mugasho. Olabo yombekere enje nungi fayo okurora ngo omuntu eje yombekere nungi halimuki halimu eka halimu engeso omubana omuzaire abazaire bahangana ekitinisa ineka nahereza inabwenge ekitinisa okurakurana yokubanza nebanga kuba ntumanyangana tusobora kubonyerangana kandi tukakora ebintu ebyomugaso. Okurakurana ya kabiri twegesangana okukora n'okwihayo kandi nkurakurana ya kasatu nayo so kwihangana byomwe tukamanya bahanga kuhemigisa okukora bikaba blessed. Nosanga umusajja natwali empalemu nakitere biraka nyecho mwana wakumara naganyonguzire motoka dadi na mwebwa nagaruka mu mukazo n'abana be nagamba nanyi nikole byanyu omwana wena atakwijukira na mbere arugire Abatuura bagira urufumu wakanyonyi kasoma nkarona nambe bukoraki omuntu wena atakwijukira ngo muzaira mufere kimbaganiza na mbere oli saha zino nikoliza amazima noba nokora busa. Kishangirwe ngo abantu abinji nibeterera enganda zitari zaabo abo butamanya ezabo zenyini ekintu ekitari kirungi omu mico emitwarize ya Tooro. Gashakwa Philip Murangira omuri Kyegegwa.